Guys, dukomeze gushorerana, murumva ko ibintu bikomeje kugorana, ba bagabo babaye utugara bageze aho babatuma hanze y'ibihugu, hanze ya Kongo, kugira ngo baje kubuza n'abatutsi bari hanze amahoro, ariko hamwe n'Imana ntacyo bazogeraho. Turi kumwe n'Imana Abanyamulenge, nubwo bazohaguruka bose nk'uko babikoze, ariko ntaho bazotugeza, nta n'icyo bazadukoraho. Agomba guhagurukirwa vuba cyane bidatinze, kuko amagambo ariho ari kuvugwa kuri ubu nuko Ndayishimiye yavuze ko M23 ari Abanyarwanda atari Abakongomani. Subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Hello, hi guys, mumeze mute, mubyutse mute, abandi mwiriwe mute, Abanyamulenge bose aho batuye, abo tuvuga ururimi rumwe, tubashe kubabwira ngo karibu, tubashe kubana mu kiganiro cyacu The Rich Official. Rero kandi tunabashimira mw'Imana abakoze subscribe n'abatarayikora, turavuze ngo mubashe kuyikora kugira ngo tuzakomeza gushorerana mu makuru y'iwacu Murenge. Amakuru y'ejo nuko uwitwa Joseph Nzeyimana uzwiho ubugambanyi kuva ari umuadiri wo mu Rwanda mu 1991 kugeza mu 1992 kugeza muri FDLR na RDC, aho yagiye akurwa mu migwano kenshi kubera kugambana bishingiye mu gukunda amafaranga cyane. Ubu yoherejwe muri USA aho ajya kugambanira bene wabo b'Abanyamulenge kugira ngo ari muri ya gahunda ya Kinshasa uno munsi uzwiho gukoreshwa n'amasunzu ndetse na Kinshasa mu kugambanira bene wabo. Yatangaje ko Joseph ndetse n'umugabo witwa Sebineza Enoki uzwiho kwikinisha cyane mu bintu bidafashije abantu, bitanejeje n'Imana, yabakiriye mu rugo rwe. Tubibutse ko aba bagabo baje muri gahunda yo gukora propagande ya za rejima Kinshasa, ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi muri Kongo. Guys, dukomeze gushorerana, murumva ko ibintu bikomeje kugorana, ba bagabo babaye utugara bageze aho babatuma hanze y'ibihugu, hanze ya Kongo, kugira ngo baje kubuza n'abatutsi bari hanze amahoro, ariko hamwe n'Imana ntacyo bazogeraho. Turi kumwe n'Imana Abanyamulenge, nubwo bazohaguruka bose nk'uko babikoze, ariko ntaho bazotugeza, nta n'icyo bazadukoraho. Andi makuru dufite nuko Ndayishimiye aduye mubi cyane nk'uko mubizi, agomba guhagurukirwa vuba cyane bidatinze, kuko amagambo ariho ari kuvugwa kuri ubu nuko Ndayishimiye yavuze ko M23 ari Abanyarwanda atari Abakongomani, ngo nta mpamvu n'imwe bafite barwanira uretse guteza akavuyo mu baturage ndetse no mu misozi miremire ya Kongo. Arongera avuga ko Abanyarwanda nabo bategure ibitero by'iterabwoba mu kurwanya, ngo bazabone uko bahungabanya Abarundi. Uyu mugabo ni igikwerere kuko mumuzi, yivugira ko ubwiwe wenyine ntagira ubwenge, ariko ni nako ntabwo agira, kubera ko ibyo ari kuja kuvuga M23 murumva nyine nta bwenge agira, kubera ko nta n'icyo bimurebaho, ariko yakomeje kubikora cyane. Ariko kandi hamwe n'Imana yacu, nubwo bahagurutse bose, bahagurutse n'abana babo n'abakobwa babo n'abuzukuru, tuzi ko ntaho bazatugeza kandi ntabyo barimo. Umwishe Umunyamulenge tuzataha kandi tuzabaho neza muri Kongo, nubwo bahaguruka bose, ariko ntitukagira ubwoba, tuzakomeze gusenga Imana ntago izadutererana. Guys,
amakuru ahari ni uko abarundi bongeye gutera ejo hashize ku munsi wa gatatu ku minsi 30 y'ukwa kane 2015 bavuze ko bafashemo n'abakobwa b'abarundi. Bikomeje kugorana muri Kongo kugira ngo basange noneho n'abakobwa ko barava i Burundi bakaja kubuza amahoro muri Kongo. Urumva nyine umutekano, ariko bazoza baze babafate ntacyo bazabikoramo. Bazakora byinshi bitandukanye, ariko dufite Imana yacu, Imana izatuba hafi. Ubundi amakuru ahari ni uko iwacu babyutse neza mu Minembwe, nta kibazo gihari, nta kavuyo gahari, ahubwo ni uko babyutse neza bose mu Minembwe. Kuri Goma ababyeyi bacu babyutse neza, tugomba gushima iryo naryo, tugomba gushima Imana. Nubwo bahaguruka bagatuma Kinshasa, bagatuma hehe utwo tugara twabo bakabatuma hehe, twizera Imana ko naho bazaja naho bazabikora nta n'ibyo bazageraho. Ni byinshi bapanga bigapfa. Erega utugara nta kintu bupanga ngo kibeseriye kinasohoke kigaragare mu bantu ngo bakoze iki. Ni ibiceri bazabahendesha, ariko ibyo bavuze muri ibi bita nk'uko twabivuze tuzabisubiramo twese twaratashe. Umunyamurenga ufite ubwenge ntabwo yovugana na gisegete ngo aje gutera abagenzi babo bari hanze y'ibihugu. Urumva nyine n'utugara, ariko hamwe n'Imana, Imana izaturinda kandi Imana izadushoboza kandi Imana izakomeza tuje imbere. Urugamba tuzarwana, tuzarutsinda. Mukomeze kugira amahoro. Ni Joyce, turabakunda cyane kuri The Rich Official.